na de aba beda ho be prepare say mi hiawo enka yenko baako he se ne mre ba warefo wo se minimi huni me ho bon manum bon munchichi se eye tabu so obi a waware ye impo se wo nware e kura no a esese wo ye ma ho na waware kwa dia eye tabu se numre wunchichi se na numre wunyare eye tabu eye haram so oba warefo be ma warefo na wunchichi se enumre na wunyare enumre eye haram wo ye boni atie nyame asa ye boni atie wodofo no eye tabu kase pa aba ye pesi ye jeja ye ho na nyankopon kra ye so osi ye bompa ya osi eye sweet scented smell nyankopon kra pa de ehwam Israel for kra be sa omo so munyare ansa na omo nsi wo mo niema na ni bed edem wo nyina bed ni ade ni nyina ma wo bedroom de ye wo heaven o ye wo sanctuary ye wo solid place ye wo bedroom kama na honye kama na bed ne sa e wo mse etiase obu a wo sa bed na oba na oyi pillow na toa na oyi pillow na toa na oyi pillow na toa but oyi pillow no toa nchesa honidi ntimi ma na afa ye wura bedroom ho obi besie bibia ye fine bibia de din ade na ehwam se Yakobon kora timi timo smell no na nyame ani age hwe se ade hwehwam bia every day mo hoba body kama say eyi sham sweet scented smell her body splash bi oba na di agu no ho body splash bi aba ma bi di agu no ho na waso achi fi on to hase efi udare apagya na wo hurase oba akofom ye nka se fa wonsa wura ho but ye se wo horo same de me nhoro mase Muhammad tuomni pagya wonsa no na chi enwi ni tayi na ma romance no erade emame no obi a onno me emame nkodo obi a wode me so ade so emame nkodo obi a wode me ye agenda emame nkodo obi a wode me twa so emame nkodo obi a wode obi emame nkodo obi a nakoma akwa di baabi lady bi frame me osamti Akosua me hawa me wo mu nam se wo hawo ne sei ne hawo nyina ne sei one ba ma bia wo say be man wo ne girlfriend na wo do no a wo ne girl na tena for years a wo ne girl ne ba be ware enti ohia we no na ompe no but no de ni so ade so eti ono ne koda ba akumienu na girl na nyem ti girl na nyem ye no se koya abortion na girl ne se be so me nyini mentimi koya abortion e na girl na wo eti girl ne wo ye no almost the parents so mpese be man be wo ha awo eti wo pese wo ware girl no anu se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so entunim ne girlfriend no na tena ho ache na omo ba be ware se girl na tese wo no obi awo se na kuma abu wa breaking the heart but sa girl no so mo pe no na no obi a onno me e ma me nkodo obi a wo de me so ade so e ma me nkodo obi a wo de me ye agenda e ma me nkodo obi a wo de me twa so e ma me nkodo obi a wo do obi e ma me nkodo obi a na kuma akwa di baabi lady bi frame me osamti Akosua me hawa me wo mu nam se wo hawo ne sei ne hawo nyina ne sei one ba ma bia wo say be man wo ne girlfriend na wo do no a wo ne girl na tena for years a wo ne girl ne ba be ware enti ohia we no na ompe no but no de ni so ade so enti ono ne koda ba akumienu na girl na nyem ti girl na nyem ye no se koya abortion na girl ne se be so me nyini mentimi koya abortion e na girl na wo enti girl ne wo ye no almost the parents so mpese be man be wo ha awo enti wo pese wo ware girl no anu se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so entunim ne girlfriend no na tena ho ache na omo ba be ware se girl na tese wo no obi awo se na kuma abu wa breaking the heart but sa girl no so no pe no e na all begging no say on ware no girl no me de ne ko twa so na me nim se nyinsen be but unim se girl no de ne ko twa so no ohia no no na wode na no fefa ne ho oh yes na wode na no ka o me do o me hia o ba na girl no so nim se o ba o pa ne pa ba wono no wode ne ya agenda keke eto no nyinsen ne ba no wono gye se me hia boy bi o pa ne e na manye mama no enti no nyinsen ne be ba ya ware hye wo ya agenda enti girl ne frame na me se o ba wonim se mo pese me tuufo a e wo mu se be ma no ni parents e pese o ware but I'm telling you, so my boy we warewa because mo hu se wo mpewo wo chumu tan ga na wo pe no no ba bi obi obekwa kwososhe no ana se ga nu mpo anware na obehwehwe oba afofra wo no do no efisa wo enye odunti na obae wo no na ayakono nti na obae ena ya mpa ne timu no ayakono nti na obae wo ye da ya wade ne nyina
Ayampa ya won krofo a awo nti ogina so ware obi because of awo nti ye nkwara nti otimi ye discipline ene obi ye netimi ye sa discipline no obi wo ha wo be hwehwe obe ye ne fo obe fe ne girl no wo no asa wo ye mistake anytime bi obehu bia na ho ye nahi anytime bi obehu bia wo ye mistake ma no wo ye oba memfa nyinsan entrapo be ma efi say wo gine say wo ne nanyem ne nti a wo ma ne nti no enti se wo ware wo a ene obeba be do wo a e pa cho nti sa say wo hye Leah ene Rahel wo story mu a say wo hye Jacob no do Rahel na no do ne pa Leah wo ma no wo Leah wo nyina sema no wo kan say afedie Jacob be do me Jacob anno no said you do Rahel ne da Rahel nti na Jacob ye 14 years of labor bema do ba wonim the extent I will go for that lady where ye adwuma 7 years so ye na yamfa Rahel amano was san anasa Rachel amano was san for ye adwuma another 7 years all because say he wanted that woman true man enye wo na wo pe wo enye wo na wo desire wo na wo force ho be ma bi anim de wo pe wo ye mako mako de anim de wo pe wo hia wo ba wo pa wo nim se we na me pe we na oye oba me do no a me pesa me ware no. The same when it happened to a man or baby I was shabama or power winning enti ebesre say woni obi wo relationship wutimi se ni pay one pel one frau one fa wonya hwe na wo na wo pere na wo to ade ma no na wo tompa bo ma no na wo ne have sex na wo yes wo just say you can use that thing to bait wo betimi dia bait no anya no e betimi amanyinsa ni nti akwakoye wo ho ade but at the end of the day akoma ni ho because oni ni tiri mu no e ya akono nti no ba so ba be so bia hwe ena akofa wo aba ena won pese obewo ha wo ha nti wo se ma me nware wo saa me yesa oba no a me kasa me masa be ma ne nware me unno me mo aware me ayedai me ma me ba ne nti ade me ye bon wa na nti de se me wo baba ko nti de bi nsi ye ne ayi Abraham wonne ayi Hagar anwo wampam no because Abraham ne wo yi ena Sarah ka se nyame titie o yere no opam no ma ne ko ebe yese obenya bema bi obedo te se bema bi ohun se wo ye mistake afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura sia Asem haja bebira to agu Ghana de Shmaima yemamu nyina ha awie sabre donko apa wosema aduasa enum aha ye Sompa 106.5 FM Accra dwumadi afre ne Mọ́borọ Asem ye obi asem ene yetenase yedi abrabom nkomo na yekoye nim nyame yadoma dwumadi e ba bedane ne afre ne Sompa FM enti eye Mọ́borọ Asem ne yefutuo ne akwanhye ne nyina afra ye befre ne Sompa Rhapsody wo behia na nopa enti enche program ne time ne besesa ebeba anopa eye nongotwe apemu 8:30 ekosi 10 p.m. pepepe edin fofre da so eye Sompa Rhapsody aye Reverend Professor Joseph Osafodu ne wonu aba Akosua Nhyira ye betena se anopa na beti prof nkamo media twice a week na beti minka na enso nyina ye abrabom ofutuo ne akwankyira ye de mammo Mọ́borọ Asem so na nkrofo be ka story eno nso so akwanya bam na obi story ne yegidi se mudo a ono nso yetimi de netena se omo ye expert nimdifo ewo areas ahodo e fa abrabo ho no wo mo nso so betena se na wo matu yafu ntinye prof ne Akosua nko na betena se wo mu a wo beti obi wo ho na waben wo ye expert ewo household finances wo betena nka obeba betena se obi wo ha na story no adesua bebre wo mebetimi aboa wo betimi aba Sompa Rhapsody no esunti enche edura wiase ya Sompa delight mo betena nka aha eti enche wiase no nyame yadom efi 30th March echo 1 p.m. echo 3 p.m. no eye Sompa delight eye social gospel entertainment show ayede ebramuntia na masharanso amayenti ene na wochi mu kosi next week ne de na ese Mọ́borọ Asem no ye de aba awieye ebrepam no ye bepe ebre fufuro bi a ye weekend bi no bedanso na eno nso so nipa no obehosi yesu oku school nti ye de hye ho a enye yenti dis e twen na ma ne wie school owie school no okoba de na asan de Mọ́borọ Asem no aba nti onu ihe no de weekend no
mpanifo de akɔhyɛ nipa no no be host no ko school ntino this year chairman we school no koba no aba be host Mọ́borọ Asem no weekend no Saturday anopa bi na o de ahyɛ ho na wadi nkomo kamanti e be twɛn no say 2 years o de aka o say 1 year o say 3 years o agya e be twɛn no oba na waba beto so eti memo makwa baba Sompa 106.5 FM Accra na memo aso ate say Sompa ye ne ye tiefuo kɔ nakra na ye client service line no wofra Jeremiah befa no no wakasa line no 0531886216 sa wonti bibia se wo pese obeye advert wo ha wo pese wo ye rate card wo pese wo be preach wo ha wo pese wo ye rate card wo pese wo bebo adwuma ho dawuro wo pe interview bia ye bibi na pese wo ye na ebi a wo hia mo bia na wafra na wonti bibia se ye program changes ahodo eba na wonti bibia se ye 0531886216 0531886216 tie we ye Sompa ye client service line wo hia futuo wo hia kwankyere na wo de afa 0531886216 0531886216 0531886216 said the bear so Sompa ye Watermelon Street Dome Eben Rising Sun School no and I say Eben Ecobank Wufi Achimota more Basa Wofro Tantra Hill Beponua yes sign Dome Quine Dika one Sandy Fason and Nebra Wonim Kakra Ubehu Ecobank Bino Afa and Chen Honua and Finfinwa and I will be here Ubeti my Beshe Nemum say why you that quine and I be bid and 1 tia see now the 053 188 053 1886216 yebeboa Leicester Ghana Limited Romudi ya toothpaste and the brush abeja so eboa harvest praise for me more so ntse nya me adoma Good Friday 3rd April 2026 no First Love Center ewo East Legon 4 p.m. pepepe and na harvest praise 2026 no ebaso enyom to phobity set Tego Sisters Anointed PSC Esther Team Eternity Ghana and the Evergreen Harvest Gospel Choir omadi dwumadi more than 26 years as a 28 years no womo na etonsa wonim say Harvest Choir for the omuhia dia na nyasem ke 20 inspiring drama performance by Harvest Theatre and the Worship Angels. Guess what? Admission is free. Would you say obe register? Registration no a star 725 star 1155 hash TBM a star 725 star 1155 hash yenkobi star 725 star 1155 a 55 hash star 725 star 1155 hash na wodem eti obefra busuafo na Good Friday no yenyina yaka bom time heba mixture duro no eduro an wonu mu etu malaria se honam ye wo ya time HH mission capsules no so wodwo so a wo bre immune system ayembre adwuma no e wo fom a time heba mixture bebo haja special local foods eduane papa fie eno no endpoint homeopathy clinic efa homeopathy so na omode ayeresa papa abro abrewatie Oheneyere atenase menkomo obaba memo akwa abawo ya na obanhira na bibia bokọ de ai na me ba na me ho ye me kakaba mbe ho aho ofeni ntimi wa ye me na ho mfa kakra ase nipadua na ye mre ase ehia ahomedia kakra ai ba me ba ya mbe hu se dem sia ase nkenya bia nya tie se nipadua ai mami wa sene maba wa bere asa TSC evergreen oh mi sana me pe short hair pa o na se we am ma be kase manyini me 20s 23 mo ho no style no na me share na wo we sunsun mu nipa we odi Apam bese we odi me kai pa se sabra na me ye young no na me pe short hair pa no mo se fata me me o me old picture bi first na microphone me ye program na short hair no na no mo kofa but that time there na me bo we there a week and there na ye bo uti no kon ro no na omo bo uti ne to ase no mo de ahihye mama o etu so na pa na wonum na me tibi kra tonge ma de eno kra ntimi ko to sa tonge e ni bi nti ya na me ni ankasa na ma ye ne kama na straight na no na ma straight ba we de wig nti na say tam ya na de butu ti so yeah me da se nti ama me hu ye na mama kai mama kai my 20s no say o da so ya baba o ka ni brain mu no eti elder Jeremiah Simpson memo akwaba mama yena yena we mkase uchi na yira ana ba kamfante fama me memo akwaba
na saa na beka saa na beka the man ye kan okay ana me boa ani nyina ye ene etiefo ye bedi nkomo na ebrepam ye bema mo abam ye numbers ye de be ye adwuma no ye 0260 196065 0260196065 and 0260196064 0260196064 and 0260196065 yedi nkomo no na opese obam wa ye do betum na yedi nkomo kama na ene abrabom ye nya tenase Mọ́borọ Asem se yedi ananum se abrabom nkomo a ene ye ba bedie no na Oheneyere anopo ne yedi nkomo bi bato sa anopo ne ya na time ni so a etu ntimi nya brem pensem mu nti ye pese yedi hu nkomo na ekenya ye nyina ade ba ko ne se ese abrabo no wo hu de wo betimi aye hu bibi ene de wo timi aye Sompa de wo betimi aye bibi afa ho bibi to a ese wo hu ne anane ma bi koso sa to wo se koso se ese wo hu ne wo timi control a wo betimi aye hu bibi ena hu ne wo ye dey ntimi nya ho gutimi nya ho hye ena bi so wo kra na ye nyame nso dia wunnim na kofa nyame ade so a because at the end of the day you are not God. Eti emwa eti me person na ye di kakra ho nkomo na ye hu ne ma bi a wo bobra na fa hye utirim na te ase saa na ma wakoma nto wo yem na relax na rest se saa de we die ha me de nyesa ha me o ha me ba Jerry me ye ho hye enye yi eti ene na ama wo nya asomdue ye ma mi bi o se ante koso ye da bi esesa na me se ensesa ensesa nkwan ensesa nam se ensesa free nipa enti se nipa no nyena dwe se obesesa ho eti se no wo tete na wo tete no resource bi en free mu ma de obenya free mu a hypertension eti na ye ba be kire ne ma wonya hypertension ni pressure na ma won stress fa kona na bia meto so amo eno ano no eti nkomo a ye ba be die be prevent pressure. They be prevent say high blood pressure no ebe kosro they be bo uti yare depression e dia awurahuo die bi be tie siw so as awurahuo die no wo be die wi a opepo oni ni so a they ade ne dey say wakwakoto se dua bi si ho na ase dua ne ntu na dua ne so ontu na wo su a usu wi adua no eda so si ho no hwe wani no hwe wani enu ne eba bedi hu nkomo nti fa wa fidie ne ben ha ne tie bi niema ye beka no ye niema wontimi nya ho hwe eniema enam so wontimi nya ho hwe nti se wo ye wadwen so obeye ho bibia ubenya pressure wo stress level be kosro se ayi stress nsu ku nkrofo ubenya akomayare ena wutin so betimi apaw sleeplessness wontimi nda wo dey so insomnia nso betimi ato ena no achi kran so no e de awurahuo die bi depression bi ebe to so ena bi nso de ehu fear ehu ankasa Jerry ade bi wa wontimi nya ho hyi o but e de ehu abeto so ena ehu no e tormental ena ehu no e di wunya na de panic nso e wo ho na o ye ma hye as a panic attack enti eno ne ye ba bedi hu nkomo de etos de di kan ye fra bibi nature sensu oto na so bu afu sensu oto Jerry another bossa another nensu I'm telling you there are some people omu put me fu nyame na de ne me sorry o mensu atosa na ne bu afu nyame obi aka me ko bebi pa hwe obi ame kwasu ensuo de ehia nko ana aye ada ehia no o ma ada ehia na o ma na wie na abosei na ne bu afu ne ho a ne bu afu ne ho adan ya ensuo to ana se wie bo me pa cho ewie mu nsakira ye no jise bi a we to say Joshua I can say stand still higher calling higher calling who ko ye nyame adwuma bi na nyame ama wo say no kra na your authority in the spirit enye obi na was authority no wobetimi command the rain not to come but I no bi a authority level no Joshua de higher calling higher calling and ade re kwenti a wo say emansuo nto no emfa nyame ho o che won pena wo say wade mansuo to so ya imagine say wo ko mpena ho na ka che wade say emansuo nto but e bia wo ko asempa asenka ana say asempa ka tedu e bia wo ko awrade
me kokon asem wo dwomu eno de obetimi a stop nsuo no say to because ko ye na dwuma na say bia wo kotwe mpra na say anadwi magimani anadwi club wo ye tua ho awurade hwe no amansu anto when woman swanto sia wona wa be command nya me say wo club na wo kontima ne fansu wo be ya wa ye osimenso nto osimenso nto yes I be say ye no asema okay yi pa che ini wo be ordinary thing bi usinso to but say na oh yes obi akoka nyame ase emre bi yeah ebi si ye pa enu krapo na wo hwe krapo na nye like isu say to abusumfo e ko kan nyame asem ketekra che no mo say mo na mo be kan nyame asem wa ye be man so asem ade okay within 5 minutes you answer so start peti you answer si oto eh wa pepepe na afufro so en say ye bompa ya na ye page anyu pa nsu asa jai ai omo kan say on be man nsu ato no na say mo counter yeah say nsu nto ne nsu nto chena because be nyame adwuma ba man kan nti no mo de no ebe mu de che mo keka mo kakra no keka nso ne ete ya pa omo na start e ko mo fie bebre nkofo o bedro na ye akoko atare dan ho se akoko fresh nti say yes ya ye niema su nyina ye bo ye su di mo bro mo ho ase whatever it is no say na wakan no agi say bribia dance bi wo nyame bribia dance bi sa enti wo se wo bu ofu fi se nsu ato o ha wa ho adwene wo se awia abododo nti wo bu ofu onya nyame no man so na ato wa me consult o ono wa consult ni pa bia na mre mu na wa man so na tie eno wo ho enti eno ni number 1 weda no wonya obi a wo ye man or woman of authority a wo beti se Joshua obetimi akomande say bibia na ade na make say eya ade a for his name sake exactly for his name sake onu ntina wo koye it is ade obetimi akase awia be ya boku nsuo mento miwia yentimi nyanya adwuma tokora ma mi miansa no na ase bia emfa nyame ho ne de onu nsu wonye oblige to do what you want because de wo kwakoye no won soma enu ye number 1 ena de to so bi mo Oheneyere se nipa bi mpe wasem yeah se nipa bi mpe wasem e ka brabo ho sa wontimi nya ho hwe wo se nipa nyina do wo adue eye wo se be bia bedru bi obi wo bia se so pe wasem a e ma wo ye nhwehwe wani mu e ma de wo mpe na wo beye e na ma wo dane ho te sa bosoma kotere because wo dru ba bia se wo dane ho fete wo mo wo dru ano so you cannot be yourself eye impossible se be bia bedru bia nipa wo nyina be kasa wo ye obi wo ho a wa ho ofenku ho siesie kuranti na ho ye na hinu yeah enya bibia o ono ani insecurities e dey na betimi ya fa somebody's insecurities enti se nipa bi mpe wasem anase enipa bi eye yi o se mempe mege we de mempe na sam kra boy we de mempe na sam kra e bia mempe na sam kra wo benya obi obeka se wo mpe wasem e ka brabo ho te ase sa yeah ma wakoma ntowo yam na de mayeden no mo mpem asem bacho Yesu kura no wotamfo sinipa nya kura podo wadue Jerry Yesu no oni tamfo no watamfo na obi anka wo sori ya na anifrafo ani no wotie obi anka wo sori ya anka bone ni sei na emesu no mie no bone wo ho ye betimi aka asem bi kura na anya wo de ye betimi kura tia wo na so wo bra unbeknownst to us ye nim se tia wo na so ye momu na ye expect say obi enya offended by ye bibia ye ye wanya hwene krampo no ye tan no ye wanya hwene no de the Bible said Jesus went about doing good exactly now wa ebi kura onante ye kura anye eye obi tan ebi kura okasa kura anye obi de eye enti misrew ye kingdom na ye wo mu no nipa a wo mpe wasem na they don't matter but omo mo pe wasem na hia omo pe wasem because the nyame pa ne so obi be pe wasem obefa ne so ye bibia ma omo pe wasem ne de nyame ntimi fo mo nya hwe yeah yo betimi aya ne so obeto pono wo omo ni mo ama wo didie that's all yes eti omo pe wasem no en ne sesa wo mani hia so se nipa we pe masem na ma me protect pe na ope masem na me nsai no yes so obi pe wasem a me nsai no
protected because obi o has obi e penasema no taking it for granted familiarism sa obi pe wasem or protect sa de no ba so obi mpe wasem ne de ene de ka abrabo ho number 3 abrewa mami de wo mu ne say de wo ye no enye obi an be ye ne fe tiase sa yes me be ho afa jai o ti shre betina se ai de etosum yensa futu amede ma wo no ene se abrewati ansa na maba time of wo de wo ye no you are not for everybody enye obi an be ye ne fe you are not for everybody okasemu you are me de ba dwumadie bia me fa ne se wo ka news wa ha news na wo ka no enye obi an be ye de mo ebe ye obi de pa Oheneyere ne kasa ye me de papa ye bia wo ka asem obi futu obi te se de wo ye ye obi okra ne kra na ye ne tan bia kwa mani pa ba akopɛ mo e bia ono nti na nyame ka asem asem eti de nyame de ama wo say ye no you are not for everybody eti you don't need obi asa obepe de wo ye no debi ba omo a nyame bo omo se besom wo mo no omo hu omo ni beje ho mbejo eti wan masa wo be serve obi a no bia omo a wo ye wo mo dia no Yesu Kristo so oba wo se ne die fo omo ne die kroma anyina nto na dodo agi ne die no omo wontumi se wonya nyankopɔ omo mo gi ne die nya obi na beji wadi dabi eti hu say you are not for every because obi wo ha se wo ya die bia bo se wo jai Gentia wo jai sa de ne ye nkrofo bia na omo se wo mo mpentia but what about wo mo na sa de no eboa wo mo no kwa adwumayefo no ba kompem asem anto wo mo maka no mo pe wasem ne omo a wo ye nhira ma wo mo no e yenti niema bia se wabrabom na ama ye nya depression ama ye nya akomayare ye nya hypertension ankofa stress ama ye so anfa ehu ameto ye so etimi yensa na media ma wo no whether let ayi se nsuo beto ewusi nsuo atonto ubu ofu nyame untimi nya ho hwe awia na eye bibia you can't change it eto na wadane wo ho awia bo ana wadane wo ho de eto so mienu enye nipa nyina na bepe wasam obi tan wa ye normal so obi tan otan so obi so wo metan wo no e ka abrabo ho e ma na nya wonwa so obi tan wo okay e ma na nya wonwa da fi se Yesu Kristo no se me kan no oba papa nkwana no wo ye ba wonya atamfo to the level so omukun no ne papa yakrampo ye bone wo nipa bia ni o so obi ani fra o se na ehomeda ai adentina wo ye we dia ai etiedo kwa ma ni nya tan wo read the Bible no tumi se omo tan no ama na nka wiase we obi o ye papa yetimi tan no ase ye panu wo wuo but e ka brabo ho tiase sa wontimi sesa no wontimi you can't change it ya woni ma bi wo han ne nkoma ye di ya niema wontimi nsesa no e sese wo tiase na wonya asomdwe wo wadwenem Sompa FM so obi so wo tan ho no wontimi nsesa no there be only control one so many control wo so meye mafamu de me de nka me bo me bra wo na so wo tan me maye wo dai me nya wo hwe e bia ma ho fe keke eti na tan me ani mo nyama me won me ni mo obi wo kura se wo siesie ne ho ma ne ho ye fenti no e how say wo siesie no ma ne ho ye fenti wo tan no enti ma me si wo hunti ma me siesie me ho wo ye hwan a wo hunti ma me siesie me ho nyame bo me ma wa na da bi ba wonim se nipa bebre nu nti a ho siesie no wo ma gya ma muti no aye sakatu wonim se bebre sa eso obi se o dress dodo nti ahwe a wonya kunu pa enti wagya dressing no be ma bi so ha wo hu na sa won siesie ho kura ho nya na kono na nya na ni no odi be hu ade na efe wo ho na aye polish it ekoyi aye polish it me na bi o say polish it aye polish it polish it yes aye polish no ope and number 3 ade bi anyame dia hye won sa say no you are not for everybody etinye obi na bepe wonne no enye obi na be ye ne de obeka se koyi project na wo ye no enye obi na beka se we de ya de papa da bi eti so obi beka chose ne de na wo ye amema na nyanwanwa e ka ho omu a omu nti nyame soma wo no omu hu omu ani beje ho omu nyankopon soma wo se bebo omu wasa omu hu pe omu beho ho omu ani beje ho ne wo for me mpɛ ne kasa enti wonya dai obi nso be fra kasa o ne ene kwa ne kasa ne ye boko e me de papa obi nso se kasa ne ye ampa me kasa ne nya wo dia nyame amfa ma de ye de nyame bo me ma no no wo te ye ne de na no anti so obi se me sere wa yi ya friend say wa record ya de ringing tone
Say me sere no what dey ringing tone. Obi so say me sere a na ne bu ofu. Obi Enye ne dia. Obi so oyale kula. Anya ma no. Oyale no what sesere na ne ho wanya kwan. Obi say I what sesere na na dia yaresa. Obi maybe ko bi hia mo say eh ya o reho. Oh yeah, so the sesere na ba koto. But wo mu a sere na eba no nyame de ma wo no mu hu a wo mani beje ho. Na wo mu anya wo mu dia no ebe yo mahi. Etimi ma wo eye wo hi ntimi se magya sere. Na wo mu a nyame bo se me fa ma wo mu no. Wo nti. Da bi menya wo dia. Nti na enya wo de. Na say Bible say sere esan yare. Or say laughter does good like medicine. Sere te say true esan. Etimi so tiasie sa o tiasie sa na nya asomdue. Because I don't want to say, at the end of the year, the papa, no be ampe. She. The fun to say, yeah, papa, no interest will be a bepe. And you want dear. It is not for them. And you want dear. Manin could see the end of the uncle show. But to one sister. And more be a may intimidate you. No intimidate you what the papa be do project be a wo ya. Edi ani je mo akoma to ya wo wani sode hunu ba bia pese wo beduro na nipa bi ono to a wanye hwe no a wono se wo mpe wo se wo pesa wo ye hwan wo na aba obi na de ono bo mi se ni suba ne se so no kro no wato ma twene no na de santo ma chede ne ma me da chi ye kopie nyame ani ma me kunukura nyina ho mebu akonta afa me de nyame de ma me no ho edi enti na wo ntimi mi bejaye me kwa meti akoka che nyame se erade nyame wo ni ma ma enti na me jaye no nyame se na de just ama yo nyame ama oye unyame ni opinions so add value bia wa grabo enti odehie de make can say don't worship at the altar of people's opinion. Don't worship at the altar. Who de baby wo sori ya wo som eh baby enkrofo kire o madwene fa efa wo ho ahona asom na wi a watam no akọ worship kodwendwene ho amade achi wonu so kura bi kura ka wi ekura no refi wokọ but you worship the nipa be ka hia wo ye people's pleaser iti ma wo bre umpeso obi be ka ho sembone hona ka kire wo na yesu kura ka no ho sembone asem media me pese obi be ka me ho iti me ye ma de wo ye bibia pepepe kra eno so kwa wo ye nipa ntu ntime nye ye bibia pepepa mistake ketua bianka still don't worship at the altar of people's opinion enipa be brama sadie nti they are not living life Oheneyere abrabo ye bone ba ko pew ye ni second chance bi o de se ye mabiem o ye kwa na ko me ma me ko ye 2015 wo ko o man so biem ye live life once live in a year. Who may be who sang command person if I correct it. And and that's a dear way palm is sapa and ye be as a way mukrana obey a cockra sabre na hodini hobiem. Ye live life back up or say it is appointed for a man to die once. Hey, live your life. The here said the way and nyame asam mo abra eno ane hia onye obi abone osore obompaye de ho hye onyame nsa the here ne said nyame asam mo abra na say de nkrofo be kan ina nkrofo be kan de nkrofo be ya emu de ne tua wo bills ma emu de hin na han dan ata na ta asase ma de nkronfo be kan me de me pesa obia me pesa antina ade we sesa wo ye no wuntimi nye sorry wuntimi nya ho hwe wunim se de wo ye ne ye eboa wa bra boa kopem ko wanim pem ko wanim adentina wasori anopa ade ache ewrade na wo de na ama me na memu mani age papa mayiri me ho ye adwumade me ko ihira so ma me
I mean nya me client bebre mo ntua me sika na mame dwene wo mind your business and mind your business mind wo de na ekuta wo no mind wo de no ne fa ye wontimi nsesa saa de ne se wo ya ade na obi be kasa saa de na wo ye no no de na ni nye ho e ka ho obi ko kasa ye obi tan wadwuma wo ye obi tan waware ye obi tan oba ye obi tan usika ye obi dan wa ho siesie ye obi tan nanti ekra ye obi ai but me pacho say ye wo tan ntidi ai dacha brete bi say ye wo tan ntidi ai ntidi ai and so what Oba na wode na adwuma esi adan a obi be kasa adwuma we ne wo ye ai enti pacho ntidi ai wo si ye wo tan ti ntidi ai asem wo da bia me kamera bia na mo fi dada mu na mabo me meshi papa bia ode hye gina me mabo meshi jejems etire de fata me de bo mata de papa bia me nua ba ku bi ono so so e kan news ni bie o hia me etire be ni enyo no egu ni patro nya abotra uti de enya me fe nam so obaba na se nyu wunti na me ye straight enam so na se nyu wunti na me ye ma me ho na me so so papa ajira de bi enye se bia de me kan se de bia uti bia ye bia ye me fe we na me se nya me se nti na me se enya wunti na me ye no mama na se ho no kra no wa ka se ma hye wan ka se hu kra debi na me so enye nti na me kan ade na nya wunti na me ye ye ma no na me na ye me fe eti wo na ase wanya ofa na asem no e ya asem ba ya wani nko na me so mani nko na nya wuti nsusu ne buso beauty lies in the eyes of the beholder now can so bring me depression no one time depression is that na de ko e de ebu abo no ono a ebu abo no and am so oba pa me ha de me kan say enye wunti na me ye me na me ye ne e me fe me say de ehia ne se wo munya me mra so wen kire se bia wunti afutu o ba ye won krofo bi wo mo hyada de wo ma no bu nipa abam ye woni pa mu mienu obi o pe wasam abrotia ye friend say komade die ene won sade no me de me hu ne say but wo hu say otabo wa baso pa we obi o pe wasam you will know on shada meka so o ka ama wa ba mu abu ene de en colors na odi aye ye hu aso so on hwe area no odi free ban eti won krofo bi o mo hyeda se wo be bu abam che say we are ready for them ema ho kwan ene ye wo mo ntie no nche se wuntie afutuo ana wutie akwa ba wutie free wo mo ye fa ne positive criticism ana constructive criticism e ye constructive e dane wo because you trust and onim se na chi achia eti wotimi dane wo yie because wo pe wasem no eno ne guy no eti na wubusa se die ni no eno no nya wanim ana wuti so na hye eno na demu ano hunsunsu ye dem but Sunday no so kan ye ho hwie nya ye sankrofo che wo magene wo ye ho hwie nya ye Oheneyere obuso opinion it is a gnosis et odi che se obi che na agene no wo ye ho hwie nya ye et wo se e ha wo sankrofo che wo magene de ene ye ji se wo kotena Mars ana moon so no ho kra em se omkro mbenya bibi nature nkro benya bibi ebenya bibi aka se no man se ahanye no nete ha na se ni pe che wo magene ne de odihye ekan ye ho obi a kire na dwene but ese hu ne wo pe ese hu ne wo de si woni so ene hu ne wo ye enu ne hia sta se ni pe kire o ma je wo pe se wo stop se ni pa kire o ma dwene de wo boa ni pa be kire wo ma dwene di ade ye free fo e opinion ye fe sika na eto e free obi antimi ka bi na te bi kwa bodan fo kro na mo kro won timi kire na dwene ono kura wa bodam no ono kura wa bodam no o timi kire na judu ono okasa ono kura wa bodam no ono kura wa bodam no o timi kire na judu ono okasa kasa na me mama yoma mutimo dija asem ono kopa obi aduane yedie aka na be ye nipa nka hwe no de wo ye na wo se ma nipa nka hwe no saa no na be ma nipa aka bibi so be yere ho amo na yere ho no so na wo ye mistake ene ebenya ho asem aka no enti do you de ehia nsem eken ene nyame asem emo ebra ye de beboa de ne die bi bebra wo
na akoyi na dada na anware na enti se awo no da be fa ho be when who say won wo ye no I say onya nkola ne sen onim pa so onim sa won wo ye na akuru ho ye ba onim se wonware ashada opese o kan di depressive ebi su kro no na ware ya wote sebi aware fun bi ote ase ya na ware o ya na wontam ene de enche na nipa ye ye pekasa eti anu no bebra anu no bonsam afa no de ye bebra anu bonsam afa no mu de ye adwuma ode hye me anytime he ba ho nkom mama nkomo na de nya kanenke ento yento asa so wo bakrom se da bia se momodro fanko so mama anti mama mo akwa ba mama me da sipi ye nche ye tiefu nyina nkura hyesem na ede de nyame na no de ambeji ye na mama me sam Isaiah 41 verse 10 anti anajono around be 10:32 free bath from kofa but me so me them of 4 bibles that mean tell me de obebiem na me fa 3 bibles English one na che se nsuro na me no na wo ho e ma wakuma ntu na me no nyankopon baby em de wo se me hye wo din na me bo na me de me chi ni fa na kura wu na wo kaya besi verse 12 wo se wo na hye wo bufuo nu Minya me meji wona for am say mama ne de mama she gave it to me to we yam amen amen na yenkoso ensu e bibi through amen we na me say there be fine koko ye twa mama ntem me de pa ko to me tek like me say me like do say ba say ka de mama it's mama ya mi show amen makoma to me ye de nyame ase asem no e asem na asem na hye me nkuru amen ampa me kodru ye no mama de che meka no back door me kodru ye no na se nsem bi a me kuru bi adwuma no me kodru ya se na wonim se bibi besinti na wutu me because at that moment na me kodru ye no na ofre me abrabra ye din koma asem bi o kan ye no ka me tehwe ya ka me nso nti wo kasa no asem be eti mu se enti na wo ma me ka che quotation so mo ene me mama ba mu dabi anya sanke dana enti nyame edi ka wo oba me se na anya correct kamera ka waro to wo fa onyame wodi watamfo ni mu kane odi watamfo ni mu kane odi kan no onim de eba enti odi kan hye wo de wa ya de enti me ka che me man bra me first test na come office na me first Sandra so won fa nsuo megu miti because na miti mo hye but me ya me sit there bi asem no mama ka asem mama akoma to yem me we mo aye di better am you know something we be adwuma no I'm doing my very best no kan we di bem na so say ne waka no me so mama mama ya mi shira amen na bambuo na aba na me nim say nya me nim say me kwa de me free ha de me kwate no na wo so prepare akoma na ya mo betimi asom so one plan free mani ase ama isa se ne masu mi ni suo ni na wa ha o ya de nyame do eno che se nyame do nyame do pa me so asa red person hu ai che ya na akono ma me se mi so si nyame mi so me ko na anu no e che se nyame do pa sa ne ma we na ma ye hu nyame do se nyame sa wo dwene me hu sa se wo be hye obi a me nka masem bi an kire no obi a wonim de me fam wo be hye da man word for me me hu ne se na watua sika na wotim se na ba mu bunti sem na ba ne mu ya nya sa na wote ba nsem ni mu ya kibra wo ka no na fe won nsem na wo ka kire me wo ha na eno mom na erengi wo akomam me nti de wo ka no ya bra me sorry first test no ka me ti ahwe erade e de nsem ni me ni se na mama nim de amen nti free ho no me se me sorry na me ye marketing me an makọ we ni we because me de akukuduro bi na eko sa wo ka se me busi mami ntie nsem bi a mete no se me manu bu ma ba mu a de me ye nyina me gya ya to sa ti se ka me ko gya ya to amen nti me test wo se ma dance ye beba mate sanse quotation me read do 10 am se ba nim kakra ka ho no se de wo hye obufu na mse na da ho no na ba bu egu mpan so 4 na de me miem mama se me biem o
Ai me ya no ma biem. Sa asem no miti da so. O ti da so. Na so menye ma dwe se na me pe. Ai pie. Edru me wadwuma na ye ne ya brain. No kra bo se no wada. Se de mama. Wa biem anim mo. Ede nyame ase. Wonya bi so kra wo phone so audio one no. Ebi a wo beda se na de to sams. Bo se wada ebo. Se ye chio. Wo beda te sa kwada fofo. Wo hia duro kra. Asem na asem. Aya se ede nyame ase. Ede nyame. O shira wo nso. O ma nkwate. Ne nka doctor wo fa nche me se tam heba de ga ya. Ai to this year but na ho nso aye fe mama me da say wasam no chechire me na mama me say free hon my free ho aye kama asa me ngo da me say we pie ba nam so hwan na eba no mama wo ba na odo this year na ani asam no chese sie why you fine o ho aye kama like asa ba you bi asi so won ware da ngo da bi sa na why you kama nyame aye ade it's mama 0244 ai the katam kakra kata we na the number na to gam fam fan to dwa okay nti e bra ye beka sa for time heba mixture ye dro no ye dro so kokra doctor na water frija wo so agiman ede abadwa so 0244 417 669 0244 417 669 no be na ofra Dr. Bejo Fesso na adibia nchemu bia no watimi ede amawo ye dro no de sa ni se di tu atri di ase empempie no ye ma ka ho se bi bi am ka se wona itie sumpa de omonya ade esan se dro no eye dro ye di tu atri di ase na nipadua no atimi afa ne ntuma pa ede efra nti bomode aso obekọ drugstore shop bi ebehu bia wo so pe time heba mixture ye dro ni bi na aboa ameni nipadua no afa ne ntuma pa ede efra afenso se wontimi ndidi na nipadua no mu twetwenwa konom time heba mixture eno ne ye kamfo de ama wo se ebeye wadru watimi adidi nipadua no atimi ahyehye kama nunum bi na ntu honam ya ase na atimi nso aboa wo ama wonso nipadua no akọ atimi ede aba yenwe wo pharmacy shop bia ana se okọ kaishi drug lensa yenno no e wo shops akese mu nyina e wo ho bomode aso be free 0244 417 669 0244 417 669 mama say yati asem de nanu no obi busa se obi pe ebia yen office wo Accra ha se ye hefa se ye de aba so tuum enu ntinu se wuntimi nko kaisha wo de offer me me drive e de no abro de hia ne se me be sorry so me de number no ebetu dwa enti wo frɛ adaka dodo bi a wo pe bia no obetimi ensaka na se obeba yen office wo so tuum agweve top ho na wo de oduru ho no ma offer number na ebehia wo na fe de enuro no dodo a wo pe bia etimi ede abro no we no the time mixture na capsules abaka and was yenje ne nonom na mu amani padua no emfa ne ntuma pa efra ebusi ni immune system no ama nkwamo ano ahoden etimi abamu yi se de be ya yare bia entimi ama mebo enu tinom time mixture ene ne capsules na emoa na ni padua no ensori waka se wuntimi ndwunso yi na odwunso piece sanso ena emma ukwa afichire menses na emmaye ye wo ya wo tiem ye de wa calendar me kamfo ye droi e de ama wo se ebeboa wo amani padua na fa na ntuma pa e de efra time mixture and the capsules and ye kamfo e de ama wo se ebeboa wo se de be ye ofichi komu no ebetimi aye kama na ahemfie ho nso edini na Sompa ho aye kama se de be ya na basira ni mu a wafre wo so ye oba ehema bomode aso betoto ye nnuro nyina bi sanse eboa amani padua no afa na ntuma pa e de efra eye poni maduro eye kwaye ni maduro edro ne ye edro esan yare edro ne ye adro etu atridi ase etu dwonso ye ase na afa ni padua na kwa nyina no etimi afa na ntuma pa e de efra bomode aso obefra ye number yi na doctor ebeje ofeso 0244 417 669 0244 417 669 yedro ne ye time heba mixture yesha no so set time no ATIME enti wo de okọ pharmacy shop wo no ka che o se do foforo ho a wo se da bi aduana de hye se da bi aduro no de ye aduro a etu atridi ase time heba mixture eno ne ye kamfo de ama wo save die fo age atum e de won stamp asi so sompa age atum nti ne de sum mu ye ehun se aduro no ye aduro momode aso be pe bi ato 0244 417
669 sɛ wopɛ sɛ mmea mede gu kaa mu de brɛ wo a wontumi ma yɛ hɔ a mede bɛba wode frɛ mo 0247 131940 0247 131940 baabi a wɔ bia mama mede bɛbrɛ ode bɛbrɛ ya eti sa phone number ne to dwa sɛ bɛya wo pɛ time heba me hya na sɛ time me hya no a wode hye de bɛbrɛ baabi a wɔ bia eduro no sɛ de da yɛ di ho adanse no wo to nuro kra na bi ni hɔ a ma wo customers kra kɔfam fi sɛ obi aba no an obusa enti frɛ no no mfa bi mrɛw na wo nso so gibi na busua no nyinaa monnom na monkonkan medase mama enti number no sɛ wopɛ sɛ mea mede brɛ wa 0247 131940 0247 131940 ofra me so wo eastern region kra me to card abro kama na won so watimi anonom adiamani pedua no anase waton na nso anya wonfa so nti omo ye drugstore pharmacy shop bar shop nya friend be jom obeje yo odehye yedase nyame nhira ye chia time fo nyina wonyame enka ho na onkoso ama ho feni ene ayi youthful no say the way say do esi esubonten ho mama na no me hwe na no mzo ko award bi na mama hye white one ye nyina ye tie sompa so unyankan me de kaka ma register ti dachi bia me hwe di nam say rade ye de ma me no mo achi atari o na on say mama decent ni so de nya izo white in them so for drink I know you pay white na you fe o mama ya kama papa ebe konko ade am de be nyabisha me da se odi hye de yete de nka time for omunya base ya no mama ye mpomde ene a ambetimi afa ho betimi yo mpomde ne ayeresa papa na omude abre ye na bibia akoyie kama na yemfa happy birthday yemfa happy birthday bi na ansa na de happy birthday no ebeba no sa sompa ha sade time fo ba ye omu ne ba be didwa yi wonso pese woni ye didwa na wa frɛ 053 188 6216 053 188 6216 na wonso so wode aba na bibia akonkan kama pa na Jerry na enkomo ayedie no na efa niam bi esese yete ho ase ai ka abrabo ho na se project ya ukoye wa from plains obi beka se ho hia eno krapo wa kire na dwene eno krapo de menya bi Sompa wa kire na dwene ba wo wa kire wa dwene nche se no nti wo hu ni se hia nti agyae sa pepepe ye wie ai eti adwen kire ne de ti ase se nipa kire wo mo adwene account abrabo ho wo free ya ha especially Africa enye yie na nipa ni wote won ka keke no wo ka te se de one na da mpa ba ko so oh minnim ne pa o hia woda obi kra na ka na ho asema wote minnim minnim ne pa oh menenu a oboa eti adwenkyira de ba se de aka nipa bebre hyebra hye no Jerry obi wo a nyame pese odi ne ye bibi pa nyame ntimi amfa na anye sa de ntia what will people say has killed several destinies oh yes what will people na ka nyame de ne be ye bibi akase o ba de nkrofo kan ye nti na ye kro fifi dada mu a ye ba fi munum nye wo na animu nyame an na anim de nyame aka kire wo a ensem wo yetete ye no o kire na dwene ana nyame so kire na dwene nti so whose report will you believe no question with a certain case whose report should you believe? Isaiah 53. Yeah. Whose report? One day na abeji. One day na abeji. Ba bebreji nipa de no. Na o mato nyame de na twene. Nyame asem kura wo hwe mo nyame so abo wo se ne suma ne seso. Wo ya de papa. Obi se da bi ho nye fe. Nyame na obo me ne se me ho ofe. Ba obi adwen kire bi ama low self esteem aba. Mr. Nicholas, Mr. Crying, as some can say, or say people's opinions are the cheapest commodity. Efu uze mekanwa. Efu kura. Ade efu asasi so say me kire madwene afa bibia ekoso. Eye cheap.
but a control nipa bebree destinies ama aye basa enti ye besre say ye nyina ye hu oduro no ye nyina ye hu oduro no say wo awa hunu ne wo pe ene ne wo pe say wo ye de a ene enkrofo so wonim de e basa nso a ohene ye kopie wo be ba brabo na mankrofo ba wo amom mfa obra na wo bo na nya wo de a ubenyina wie no hu say asem madane bibia wie obra na wo banya wo na wo bo wo ba ma obi se obi kire na dwene ane wafa na wada ne ho obi kire na dwene ane wafa na wada enti ba cha brabo na ye wa brabo entade shemu ye na remote control ti usika wo nyina wo so de yard na de ton tade na wo please others mi wa won hye wo daache nti wo no nko ahomegye ma yesenka wunya ba bi papa de wo ho kapre kurani na wo ni hwe kadi wa usika krapo na eto atare na sanka settle eno anu no na so o ba ko ba ka ye ne besia na so na yes kantua u free ni ejojo oyine ire eya tete asem na ye ka no ha no bebre bra no omo mfa wo omo boma nkrofo die sesa wo boma nkrofo ye nyame adwuma se bia nyankopon se kone koye bibi ma nkrofo nde wunim se nyame na wo ye ama no tie no kra na nya nkrofo na aboma wo mu ye ma nyame sa eti nyame ni mo mbetua wo ka because at the end of the day no ono ne motivation ba wonu se nipa bebre ni ma ye nyina motivation ni ye obi o te ba bie a nipa no kra nim so ono ne motivation no nipa no kra nim se ono ne motivation ni ntia why say no so nipa no kra wanim ya mobra ne mfa Sompa FM enti e besre da be me be ya because me ka se mre bi o ye voice me ono ni ye ba no emre bi ye ba ye se ye ko ayi ono o ye voice we nyo I say say voice in Kranza manager number. Oh okay, all right. Yo yemfa happy birthday Emma Ernest Fifi Amwako FM Destiny Songs of the Makers House Chapel International. Efi Patrick ho ena Patrick Edema Ernest Fifi Amwako awo Destiny Songs ewo the Makers House Chapel International. Yes nyame nhira ene ne bambo edema wo se wo nyame nhira wo na wonya wo kasinti Fifi take territories and fulfill destiny. Said the Makers House Chapel International mokano no eye music ministry. We celebrate you. Happy birthday. Na 18 amacha to nchen no anan de betwa mu wo keke an ka be say eh we de me ye sure so brusa age no 80 me de happy birthday I free Patrick na ankasa Patrick 1 I me worship leader ewo Sompa Accra e worship leader no torebi so ye late happy birthday ne de o say o de family so no de ama NSFifi Amwako Destiny Songs the Makers House Chapel International Minshaw na de etosumienu party kroya nso e de happy birthday Emma brother Bennett Abankwa Frimpong who were in Koko Methodist School Bennett Abankwa Frimpong in Koko Methodist School Patrick is nyame nhyira wo mfie fofora wo de ama wo yi na nyame ma wonye sika pii nyame o ma wonye sika pii eti wei efri Patrick en o de ma ono ani nua bema Bennett Abankwa Frimpong owo in Koko Methodist School o se nyame nhyira. God richly bless you, bless your new age and bless you financially. Eti nyame ma sika bebre no emra eno any greetings hayede emaye na yensanfa another special greetings Emma Dr. Hannah Mreku na Dr. Hannah Mreku yesi nyankopon nhyira ede ma na woye Elder Jeremiah Simpson nase ana ade na mfa okay Oheneyere wada uruma ye kyeremu ye na ben ninua ketwa ene se na yere nti na yere no Sompa FM na se na yere ketwa yere no amamre mu no yere ketwa oni ma me kan foforo mana ye the happy birthday UK okay ye the happy birthday ma Dr. Hannah Mreku ni asenya mi nhyira ma no e mana fish ya dapa na efi Elder Jeremiah Simpson Abeka Church of Pentecost and Sompa Accra research team
ɔse ɔde ma ne nua ɛyere na ne nua yere no ɛne Dr. Hannah Mreku na ɛsɛ ɔno so ne yere ketewa no na sɛ ne yere kuma a ɔwɔ United Kingdom enti Dr. Hannah Mreku yɛsɛ nyame nhyira ɛma wo sɛ nyame nya wo kɛsɛ ɔnyɛ wakoma so adeɛ ɔma w'ani nye. May the Lord fill your mouth with laughter. Amen. May the Lord fill your mouth with laughter. Na ɔma wo home ɛnyɛ peace and joy. Amen. Na live life to the fullest. Na accomplish the assignment nyame de ama na daachi bi no. Sɛ ne Paul kan sɛ I have run my race. I have finished my course. Mediane say me waiting for the crown of righteousness no. Na won so what me akasa ampa. As I see so I'm buy no I have run my race. I have finished my course. Me so I'm waiting for the crown of victory. Beti me aboyi. It wedi na ye the happy birthday ma Dr. Hannah Mreku. If he Elder Jeremiah Simpson and chain. Or you know ye brana so wase me twa to na nyame adom akira mato aso ma. The America chiro bia ne se wo ho adon waboa wo ho. E de ama ewiase abra abo akwantu na wo. There are some things inevitable. I like the word inevitable. And the move back also any obi action. And no can meant me and China just a ma basu. Mate. Na yet to also a fiada. Because a no crowd dear. And no dear a dim crofwonya papa. Their actions and opinions. So obi and they are opinion actions. The obi ye. Na at snow when it yeso. Omananya influence badly and I say negatively and wa brabos. Na Oheneyere wo kan ochina afia da meba ye be kan dia baba tan so. Yeah. Ye nim maamefo a ne ba. Sompa. Ye nim sa wo ye oba tan. Ye nim sa wo ye be matan. Ye nim sa wo dwene wo ba ho. But oba ne make choice. So obeba brabo fia. Sa wan hwe yi a. De obetimi ayama na sa obebo mpa yama no. Minimum for mawu entem wo momenti ejanu mo mawu ntem o momenti adentia ne bana bra bona na wo bo no na enye ne fe na ni nso waka ne bana ntie etu wono adwenjene yewu but akwara ne te ase if you are beba about ne so okay you can control your child obetimi aye wo fam die Jeremiah akwara no beka so de ne ho be ma wiase yeah, we bet me and so we pay a man say when you made the such a baby. Apart from prayer, be any ho. We call batem was Susa, what it take. Mammy be our autistic child. Akwadano and your bears 15 years still on Timmy Nante. A Breton commonade in the mudo. Oh, yeah, who she ye. Mamma tit says, what would Jacolano? Jacolano boa for anyone. Akwara ya yarefo but yes in a series nyame na besa no ho adom se obesa akwara na yare ama wa na so obema adom a wodi befam emienu ibi towa nyame emrem no onsesa ma wo ana se oma wadom because ebi wo ho onsesa no gise wo fam adom a wodi befam wo yie no free ho a bibia ne ho bie ma abrewati abetimi ayo e kina hwe nkrofo actions adwumam efie including marriage yeah sorry ka ho sorry someone discuss aware won't mean control wo kunu otom won't mean control wo yiri otom tiase o ka se be a great sex na wo de man nti na be man nko commit adultery or making up in the mind they so be commit about adultery obeye. That's the key. Man great sex, man the DNA. You will level be how drew apart from prayer. Option be. Yeah. Just a nyame no ankasa body pana pampe na to home. Yeah. I like that. Emma boss na adwen sa kira ba wo say ade na me ye no megyan. Ba wan hwa ube hu oba bi ni tiri wu nyina tutu. Ah, nkomo mu ye fancy ye kase ye to. Ni tiri wu nyina tutu. Na moto mu nyikro ntimi nyi. Adan a me kuru pia wo mantem. Metia say any paya watenka. Yeah. By about actions of others. You can't control. Messi sano wo na me bacho nyame na obo no no ye powerful sin no. Na bacho
osesa nyame nkompe eda Opepa. Ade. Say the anybody see born a brand. Nyame aye ne fe. Dabi. Na nyame waye ho den. Anko sesa kura nka nyame pe. Ba enti wo na wo so be enti wo beti aye nyame adwuma no. Afa bonebo. Nyankopon kura dane nkakra. Nyame hu na bra bo fio, but wo dane ne kakra o ma na o ma preach kakra be fam kakra. Ese so sesa. No sia. Na dane adesu na de. Wo also be sunny boy be safi ko sheda bana usu. Onu mo mbase sa ho. Abeliafo. Ye fancy. Ujina soro twi obi wo fom wa amene ma na wa hweye wa hwe onu mumu kura betwon. Obetwa ma wa koto abe. Enkomo na ededudu o. Ame ya aduma. Jisi e fa nyame adum a ye beto a. Enkomo na ede o. Thursday and Friday e bedi hu juma. So sompa mun setting crofo free o. Eguso. Be hia be ma bi. Ole nse boni tirim. Me yire ha me Mana ha wo e. Evil spirit for no. Obe kun. No no to. Ba dwendwene anwan so wu na yire no to. Wonte wo asam ado wonte so wo ye wedding foforo. Na asam ya begina ase. Nso obi ehu. So antimi fro obi. Na room. MP a wo wu ye nya na yira ware fofori. Afedi Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy papa. Enye na wa ye wedding papa bi. Aye ne wedding papa bi na de tina ho mu obi nku Oheneyere. Yo. Wa ye wedding papa bi. Ye sie wa wie. She. Ama fekura nru nsia okọ na wie me de. Na me yere de. Na me yere de. Ena me kru dem. Nyame ammo nipa bi ase nipa bi metena ne so. Onyame bo na de se yenya dominion over things. But one kase nipa bi emetena obi so da. Na ono kra na wo de adwene hu a Oheneyere. Ono kra na obo ye no. What is so ohye ye? O de ye pekola hye yensa. What is nyame control ye say? Just a wo mom ka che ne se won control. Sa wo amma ne kwan so won control da. Ono na obo ye no. O ka de ya no wati. Ana so ayi elder, nyame pese obi abesom no. Yeah, pese obi asom no. Eno nti obo ye. Eno nti na obo ye. On pese obi abesom no. Ba ye nyina na ye som no. Dabi. Ba cho nyame wawu. Owi atiasi. Ogusu no plan so ayebo trobo josom. Dodo na. Ogusu na odene ho. I am good. Yeah. One man nipa na mo say am nyame ni ho wo se nyame no kro no onum se wo ho. Yeah. Yensu nyame suban ni me de Nyankopon ni me role model o. Me hwe ni suban me fe keke. Timi tena sam ana papa yi. Sometimes on mind you. So my ground my you. Ono say ni nyame. Ana ye. Se o ka se wo nsum no na so ba e de opa na waja o. Wow cha ho a. De kwa ho a. Hwimeko ye wa ho hyehywa. Aba. Wo mo a. Erade. Ambona icha me wati. Oba de sefo masamba. O se ne hwe mejo. Mejo na kakra be ko wani. Obetu ya obone so ka. Ansa na majewo. Yensu nyame suban ni bio. Yo. Wono kra won tete. Yo. Ai. Only Saturday. Oheneyere Saturday it just dawned on me one day. Yeah. As more than 10 years ago, it dawned on me because na me tete wo bi ho. Na me na say nipa we nyame ne born, we nyame dia. Mente se nyame say why anxious. Wono no nyame na won som no nyame na nha no. Eti die enti na ne suba na tena me so saa, atena me nigie so saa etete me. Na nyame mfa ho ame na mefa ho. Do obo na ade no. Just say me do one do no bo na ade so o me som no no. Na me baby. E wana me jam. Ya de obeye ye wa wa. Ewrade say wo awo dia say wo so wo awo nhye. Yeah. Na wonye de wo pede de wo awo jegire.